Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Mataan asusiran ada pemerakiya. Innal ladzina kafaru. Mataan asusiran ada pemerakiya. Sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, melagi kira pihak kian kasiran, bagi kira pihak kain kasiran, entawa pada kasiran pakai kiara, kadisiran berat kiya. Mata nasusirana de pamarat kiya, nah melagi kira pihak kian kasiran, entawa pada kasiran pakai kiara, kadisiran berat kiya. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Diutupan wallah semangat kusuliran dan semangat kandiran. Diutupan wallah semangat kusuliran dan semangat kandiran. Wa 'ala absarihim ghishawah. Naku kian tabuan semangat kailairan sapins. Kian tabuan sapins semangat kailairan. Walau mu'adzabun 'adzim, nabuat na bagianiran asiksa amalipus. Ginanan tulisan ka ayat na sifatanan uli na ginanan na ultiman ayat na inirupan yan ng mga kafir. Sumiyaw na at yung nandiyan na ayaw inirupan yan sa mga mutaking. Sumiyaw na at pirang ayat sa unaan na inirupan yan na so mga mukmin, mga mutaking. Nagyong na na ayat 6 Agustus 7 na ayat inirupan yan na mga kafir. Nagyong na kaya pagkatudugo na labis na pulong ayat na inirupan yan na mga munafik. Nagyong na ayat 6 sa kusibin na padanan sa mga rupaan ng mga kafir. Igina innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mataan na susiran ada pamarat kaya na malagi pikiran ng piyakay ng kasiran, hindi na malagi pikiran ng piyakay kasiran ng tawa kadang kasiran pakai tiara kadisiran berat kaya. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Diutupan wallah sa mga pusuliran o sa mga kandiran. Diutupan wallah sa mga pusuliran o sa mga kandiran. Wa 'ala absarihim ghishawah. Naku kita buat semangat kailairan sa pils. Kita buat semangat kailairan sa kulo pils. Walau mu'adzabun 'adzim. Nabuat na bagianiran na siksa al-biyamala. At na bagianiran na siksa al-biyamala. Kaya sa kasamanan napapulot-pulot ng Allah sa mga kufar. Yukhbirullahu azza wa jalla 'anil kafirin bi anna al-indara wa 'adamahu 'indahum sayyan. Papulot-pulot ng Allah sa mga kufar sa mataan so apakay ng kaakiran uli na gusto dikiran na pakay ng ba ay mga kufar na so apakay ng kaakiran na gusto dikiran na pakay ng kaa na malagit kiran mo, malagit kiran.
ahum syawa undaru am lam yundaru, siran undiru am lam yundaru, siran na malagit kiran o piyakay ng kasiran antawa kalasiran pakai lupa. Piyakay ng kasiran antawa kalasiran pakai ng kaa. La yusaddiquna bima ja'u bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min al-haq. Na ayat sifat kiran dan siran din benar aku din perhatian. Diren din perhatian. Sumini kali ngomong Nabi sallallahu alaihi wasallam benar. Lagi itu Quran, itu agama. Melagi din sa mga kafiraya, kaya itu mga kupat at yung depan montas mga puswiran na melagi kiran din kaya kayo ng kasiran ng tawakan na ayawan aniran na titig na sila na sinan din magpuratiyan. Jiran perhatian sa Muhammad, jiran perhatian sa Quran, jiran perhatian sa agama, jiran perhatian sa walang nabawi. Wadali annahu qad taba'a Allah ala qulubihim wa sam'ihim fala yanfa'uhum al-huda. Ayaw ito sabab na sabda Rasulullah na tinutupan yan sa mga pusiran sa mga andiran yang khatam Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ayat sabab pamalagi pikiran pakai angkaan sila ng tawakali, pakai ketiaran sila ng tawakali. Ayaw gaman ang pakai ketiaran-ketiaran na panagpulikiran sa mga siksa, panagpulikiran sa mga dosa, na uriyan yan na panagpulikiran sa mga siksa kubur, sa mga siksa wala-wala murid. So tiuba, ako pa kayo makatali o magkiran, pamaudiran mula-wala sa mga subuan. Nabi sila di berhenti. Ayaw ito sabab. Wadhalika annahu qad taba'a Allah ala qulubihim wa sam'ihim. Na ayat berhenti na sabab na sallallahu ta'ala na tiutupan yan sa mga pusuiran, tiutupan yan sa mga pusuiran at sa mga kandidan. Fala yanfa'uhumul huda, na dikiran din orang yang muna sa Quran. Isang pagwakyat tutupiw Allah ang mga pusuiran, sa mga kandidan, na sa mga pusuiran na dinan yung bibimikiran kumapya, sa mga kandidan na dinan yung pumamakin at si kumapya, na dikiran pangagway muna sa Quran. Nabi ay kabalan o kandidan ng mga daw o agama. Api kapag kiran ng mga nabi si Uminuna, iban na sa mga ulama na di na nun pag-usarin sa mga puswiran at sa mga kandidan. Waja'ala ala absarihim ghita. Di ako niyan sa mga kailayan sa sakong, uli na pels. Pala yusiro na mayahdihim na sisang kutwakya pelsiyan kung mga kailayan na dirang kilay sumanay na makapungguna na ukiran. Dirang kilay sumna. Ang kanabahan na sa mga kilay. Kanabahan tutok ang kilay. Makanaw yan. Makanaw iskat yan. Mana yan na sabab sangkut huwag yan tutupiwag lang kung mga puswiran asabab mangusasiran na kayo mga kafir na bepiada pipila yang pekas kung mga matayran agumiulan kung mga tangilayran na yung putwak yang tutupiwag lang kung mga puswiran na gusto mga kandilan na gusto mga kailayran na lagi siran o pipilsa lagi uulan sa tangilayran sabab piada aulan na pipilay uwi na lagi mauulan kadinya itu makinag sikulan. Sama nutuatiyin manuto ala muslimi an yatafaqqada qalbah wa huwa mahallul wa'i. Ayat kiyen fawaid taqwiyah ayat dewanan kekuatan guna kekuatan deu
o Muslim na kinahanglan yan na sa Muslim na kinahanglan sa Muslim na titikayan yan sa pusuyan. Uli na pagpagdagan yan o ato na ay mangkubutan ng pusuyan. Hindi yan dilagdaman sa pusuyan. Asmat yan sa puso na sa kanya inerpa o siyak tanong si Ikwagama. ومن لا يشعر بالخوف عند الموعظة ولا بالإقبال على الله تعالى فإن فيه شبها من الكفار. Naswat tigil sa Muslim. Sa Muslim adin yang kudda sa ginawan yan. Sa Muslim adin yang kudda sa ginawan yan. O kanaganyan kung mga dao o agama. Kanaganyan kung mga mau'idha, mga dao, mga indah, mga pakainutak. Kapag siya ang mga belas, tapos mga siksa. So Muslim, adin niya yung tukudam sa ginawa niya ng bakal. Sakyan ganyan si kumangando o agama. Wala bin-itbali ala Allah Ta'ala. Uli, adin niya kutwakan ganyan kumangando o agama na niya. Ini yang kitulud ang kutuwa Muslim sa kasarampangan yan si kumangando o Allah mga subuan o Allah painapili siya mga pinagkukar na matatak na gagawin akaw na berbiasakan yan Muslim na ada matatagun bisa sa hindo ada matatagun na bisa sa hindo niyan pagkatad mga kukar. Yang lain patutulan na mga kufar. Ini berdewa melagi pikiran. O pakai nagkasiran, pakai pikiran sila ng tawakan dan sila berdiya. Naswat tigil sa Muslim. Ang pinigyan din sa mga dewa o agama, mga tutulan o naraka surga, mga pangangalak o di ka pagulaw lang o mga sukuan. Na dinyan magdam sukalak. Audian magdabuga sekalian na yang kalai parat jaya kitulu sekalian pekaso magunuto si ko panggelunan yang ko mga subuan na uso katapulisan yang ko mga nisapap nang kutwa Muslim ada dua tigil na adna matatagun lagi dan kutwa matatagun kafir adna matatagun na lagi dan kutwa matatagun kafir. Ang atong tutupan ng kutwa pusuyan sa dinya nito dipikiran si kumapya lagi ko kapipilisan maupulan sa tangilan yan ang sumatan yan adi yan lusak sa kailayan yan uli ng kainungin yan si iko mga do wala yu'minuna inda da'wati ila Allah azza wa jalla فإن فيه شبها من الكفار الذين لا ينتعظون بالمواعظ ولا يؤمنون عند الدعوة إلى الله عز وجل. Mata nanti dia itu, nah ada nama tahu lagi pada tahu mga kufar, maka sasakindes kanian, abias kanian na menabot mga kufar, uwi na sa puso yan na maka sasakindes sa lagi mga puso o mga kufar. Di istilah berjaya o kapgaliran si kukip penulungan Allah istilah pengakasan do si mga wasiat hindi na mga do o mga doa mga ulat kama qala subhanahu Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisawa. Sagina nanti lagi mapipikir sang anaknya iro wallah iutupan wallah sa mga pusuiran puso mga kandilan puso mga kaileran nakiat tahu yan sa pinis yan yang puso naklagoy ni kaparo diripun kenapa kaparo diripun so puso manusia kenapa kaparo kutwa tau at isang kutwa puso. Sumama puso na kayo ng isbi'ain na ikasabi al-Rahman. Ayan yung lima maapar. Masya Allah. Yuqallib
Dinyan gire-gire ng puto-puso. Kenapa puso? Matatangan ng manisa. Nabis kayo makapapang puso ka. Aso puso ka na ipaparuan ka. Nas kanya hindi gile-gile. Na iilay niyan ang tunay lumaday ka. Na si isang putwa ay lumaday ka, ay lumaday po puso. May layuan lang. Natagod sa puruan, natugod niya sa puruan. Na ayaman dimuan lang ng putwa puso. Na ayaw lumaday ito. Na dilugin. Kasabot sa kanya ito na diri-diri. Lumaday iba bertaufikan sama pihak. Na madilig sa kanya. Nagina, tutupan mo apa. Buat. Gitu si mukmin. Na dua niya na putwa Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, sekali giri-giri ko mga puso. Napakatigin ng gasto puso ang siguro mga. Oy. Yung ito pinangalan na ni Guru Nabi wala takilni ila nafsi taqata'in wasdiqni sya'ni kullaha. Yung karatan bubayaan niya ginawa ko sa sakrak mata ko. Yung karatan bubayaan niya ginawa ko sa sakrak mata ko. Buwan. Umpia karatan subtadal. Umpia karatan subtadal. Kaya gitu. So Allah Ta'ala nastanya ni giri-giri puso. Na amay kakabuya niya na maturo. Betul. Namai kayak kaya yang tadi mulai suturuan. Nafatan Allah ala qulubi. Sapangan Allah sama ngapusiran. Jadi itu rasa. Ini bisa betul sebenarnya. Tuan. Nah, kenapa yang kafir? Kan sama muslim lagi di Australia. Nana yang orang-orang saya nah dia pembeli bukan semua ngasih buat. Dia tutur dulu. Mata nanti dia at matatak puso yan sa hindu matatak siko puso mga lupa. Nah, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Sifat panggoda ng mga munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Wa ma hum bimu'minin. Na adlapun ko mga manusia atau agi terusa ginian teruna biar yayami swalla amuswalungan na mawrid. Wa ma hum bimu'minin. Akna ubasiran apa paratnya. Ewa kamananya napantik. Adlapun ko mga manusia atau ginian teruna biar yayami swalla. Ini biru na peratnya ini swalla aku swalla nama. Wa minan nas ada yang berkumangatau. Mga manusia mayaqulu amanna billah tahu ang iyan biru na peratnya yang ini swalla. Wa bil yawmil akhir na peratnya yang ini swalla na mawrid. Wa ma bimu'minin na kana ubasiran iba paratnya. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Limpang niran sa Allah ang gusto niya maratya. Nadal ko limpang niran ang mga ginawayan sa diran maikinan ka. Yukhadi'un Allah walladhina amanu. Limpang niran sa Allah ang gusto niya maratya. Wa ma yakhda'una illa anfusihim illa anfusahum. Nada pagkulim pangiran, nada pagkulim matiran, arwa kumang ginawayan. Wa ma yashurun sadiran maikinang ka, diran kay ikhtiyaran. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada. Akat taguan sa mga pusulinan sa daman. Fi qulubihim marad. Katak taguan sa mga pusulinan sa daman. Fazadahum Allahu marada. Na inumanan siran wallah sa daman. Inumanan siran wallah sa sakit di daman.
alim bima kanu yaktubun. Lagu ada nabu nira siksa amal pedes sebab yang kamu kegiran. Buat nabu nira walahum adabun alim, buat nabu nira siksa amal pedes. Bima kanu yaktubun, bima kanu yaktubun. Sebab kegiran apa itu? Kemudian sebab yang kamu kegiran. Ada dapat mga manusia atau bagi yang turun biaran dia kami Allah, biaran dia di Allah suatu mana mauri. Bukna, udina, kena abasiran mapa para dia. Yuhajirun Allah walladzina amanu. Bagi kematan berlimpah niran Allah untuk marat dia. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Nada kelimpang irana waktu mga ginawayan. Sadiran ay inamta fi qulubihim marad at tattabu'an sa mga puso iran sa sakit udit nagdaman. Wa zadahumullahu marada na inumanan siran wallah sa gudaman. Walahum adabun alim bima kanu yakdibun. Nabuat nabagi niran nasik sa amal pedes sebab ukiam kegiran. At nabagi niran nasik sa amal pedes sebab ukiam kegiran. Ayat sisan sa anak tulog ni manaya. Apa dan musar pulau lu arupaan mga munaw. Upang mau kasumpat niya yan lagi na. Mga sumpat yan ayat upang yan lagi na mga munaw. Yukhbirullahu azza wa jalla في هذه الآيات عن سنة من الناس يدعون بألسنتهم أنهم مؤمنون بالله. Ayat ini ada susah. Napa belut-belut wallah ada dalam sangka yang mengayat. Akhir kaya sangka lumpuhan ku mengatau. Yad'una bi-alsinatihim annahum mu'minuna billahi wa bil ba'thi yaumil qiyamah. Amidu-dubiran, dina-dina derun. Ipendawairan amat, ipendawairan kadi derun mga daerah na mata nasiran na ipaparat niya sikwa. Ayaran bakaran kaya kadi derun ko mga tao. Nasiran na ipaparat niya sikwa lah. Ipaparat niya walau mana nakapumuyan sa alwalang kiyamat. Wa hum ma'adari magayru mukirtina bil imani haqiqatan fi qulubihim. Asiran na ayat itu. Nah, beberapa lagi dan abki nafiat mga papayagilan, mga kafiriran. Nah, ayat itu na kanabayran. Itu paparat yaya, bayran pakat titik na suparat yaya, siku mga pusiran. Wa hum bi fi'lihim hadha yaqsiduna mukhada'at Allah subhanahu wa ta'ala. Asiran nagyang kanadiran sa ikang bulawla na puji kumat ayat sisiran na limpang niran Allah subhanahu wa ta'ala walladzina amanu bi bi'a'il imani ila muslimin. Aku puji kumat niran sa mga mukmin sangkot wa niran tiga doa o para niran tiga kipendao niran sa adda para niran wa irfa ikufrihim bu ayat itu na ada apa gumaniran mga pusuiran akawke. Budi nampak mana mga pusuiran sumongkir. Lakin bayyana Allah subhanahu anna ma yaqumuna bihi ma huwa illa khadi'atan li anfusihim. Ugit na piyakare Allah. Adil kana na mapipikiran na din dirun akapaparan kiran. Diran ni apa payah sa siran na piyakare kiran. Nanda asala kawar sa ginan na akam. Udi na limpangan. Amat takut kumang ginawaran. Wahum la yuhsinuna bi annahum humul mukhdirun. Asiran na ayat itu na dinan magugudum ubasiran na bibubutan siran sa isiran mangakam, isiran mamagakan. Yang nak kaidaw niya na biqulubihim marad. Fi qulubi haula'i syakun wa nifaqun
Mukhudun na marad na syakkun wa nifaqun. Wa zadallahu syakkan ila syakkihim wa nifaqan ila nifaqihim. Yung punta sakit, gede menamakan kagu mga pusuiran ng kasih sangka. Ano ba kaukir? Ang kasih sangka. Ay yun yung munafik. Sisiya ko bilangan mga pusuiran. Dab-dab sa pusuiran. Ititik na. Na adna kasih sangka yan. Adna kasih sangka yan. Agud nakapamaltik si pusuiran. Na inumanan sila ng Allah sa kasisangka ng kapamaltik. Wazadahu Allah syakkan ila saktihi. Sama nung na inumanan sila ng Allah sa kasisangka ang ninyuman po ando ng kasisangka ilan. Uy. Nah, sisang tutuwag inyo na ano Allah. O alin inyunan Allah sa kaya paganya surah. O mga sifat ng mga mukmin. 45 ayat dari kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ini rupanya alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini rupanya sila sa 45 ayat. Na uriyan na ini biyan. Uriyan na ini biyan. Ang kanadut 5 ayat arupa mga kafirin. Syarah subhanahu fi bayani halil munafiqin alladhina yudhiruna al-iman aw yudhiruna al-kufr. Nafiyak karaya manuwallah ini tudhirun afiyaya dia sudah mga munafik. Ayat apa yang diran na separat dia na sisikri itu diran ko kaukir. Na sisang puto kalang ang bubulaw la ayran bro. Na mababara mga nakinan sa mga tao. Mababara mga nakinan sa mga tao. Ino mga layong at daya ino mga layong tigduya mga Muslim ang tawa ka dito. Kaya mga nanilatigil na yan kaya mga munafikin. Adiran tigil na perat kayo ng suwapa. Perat kayo ng suwalungan ng uri. Nagyanan nakatulog qawlan mujarradan laysa ma'ahu iman haqiqi. Nakatuluguanan, ang kalaguanan para niya. Laysu bimuqirrina bi haqiqatil iman. Kanawe dito pakatitig na aso. Kakantuan para niya si mga puspiran. Lagi na sukya ironian. Wa idza ja'akal munafiquna qalu innaka la rasulullah. Amay ka makatali umarka, ira niya makatali umarka sa mga munafiqin. Amay ka makatali umarka sa mga munafiq. Nagturo niran apisuk si anami, sisak si anami yamata naska nasubuka wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Katakan Allah karena sungguh Allah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Sallallahu taala nakatawannya ang mga munafik na disiran di mamugod. Karena begitu buang tadiran di jero. Ayam mana na diyan? Na diyan kaya mga munafik na disiran magakal. Gisiran magakan na budak kaliran arwah ko mga ginawa annal bidaa waqa'a min ithnain fa huwa waqi'un minhu wa ilayhi. Jadi ng kutuwa budak kaliran yung kutuwa din di kapamagakan o di na kapugi kumatiran na upakabuan ito sa diulan at kudua. Pagkabuat itu, udi na dito di bang bulaga, asikiran makapupol, siran dinimbul sa kapangalakan. Wa ilahi, naku sikiran kong galis, sikiran kong dina. So, kapag magkakaliran. Kakaliran, so mga ginawa yan, nasiran pa, nagugakal sila ng mga ginawa yan. وما يفتحون على معنى أن الابتداع وقع من طرف واحد
sama na natigil na makapamana sa kuto, makapumagagal, nasa saktiman, sa sabala, makapupunan niya. Pag pumagagal sila, na ilang pagkagal ang ginawera, pagikmat nila sa sopa, na ilang pagikmat ang ginawera. Oy, ada ba takap ko kaliran? Abaan sana kau bernasikan person na pagkagal kira. Di. Yung ginawera, ipagpo na ng pagpumagagal. Nasukat pumagagal kira, nasibog po kata na sa ginawera. Hindi siya nawamaya ko na illa ang usaw. إن هؤلاء المنافقين مخدوعون في الحقيقة بصنيعهم الذي لا يحسبون أنهم يخادعون به ربهم والمؤمنين. Ayat ini namanya ni yang kaya mga munafikin. Na siran ikakatanaan o siran imaikik umat at itu sabab kudirin bil mengenai kaguda na ayaran kaguda na ayat puji kematiran Rasulullah musuh mga mukmin. Na sabab pusiran na tututupan Allah sa mga pusiran. Uli na dituturuan Allah sa mga pusiran. Sisa kaya mga makabiang dunia musuh akhirat. Na dirin magugulo. Kahum ma'adalika la yadruna annahum makhdudun. Nasiran na sabab ko misasapang uli na sabab ko bibigwan nila dunia aliran maingat ka sa mga kamabian ko akhirat na la yadruna bi annahum makhdudun na diran katutukawan na silang ikakatanan ang kutuwa at pumagakaliran fi qulubihim syakkun wa nifaqun wajadahum Allah Ta'ala saqqa wa nifaqa. Na sabab ko sa kagisiran na mga munafik siran na inumanan siran o Allah sa kasusangka ang pagmunafik fal jaza'u min jinsil amal na ayawan na subalas na ayat puntagan na sugalbok ayat puntagan na sugalbok ayawaraan na ayat belas kepada utaman ayat belasan na sugalbok oi salagi dukia gino wallahu ma'amdayan falamma azaabu azaaballahu qulubahum wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Bunya dikulah sumilay siran sikiran niya kapun so kakalalalungan bunya sumilay siran azaballahu qulubahum. Napiakas sila yung Allah sa mga pusiran. Wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin. So Allah na inyong pagnanon sa mga tao mas mapali. Ayat susah akasasabda anna mujarrad al-qawli bil lisan la yanfa'u bil insan la yanfa'u al-insan mata anak tiyen suqatru ayamu kapaparat yang nakatru na juga tiyen itu akan berulang tahun. Pada Buddha ayat tabiq al-qalb wal lisan 'ala al-iman. Kasasabutan sana tiyan. Kinanglan na makapagayon. Kinanglan na makapagayon sa puso o sukatul. Si kuparati. Yung anak kagiro niya na minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Fa huna nafallahu anhumul iman wa dalla ala anna haqiqatal iman laisa mujarradul ikrar bil lisan. Sangat ieu sang anak yang dunia na wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah ayat sangat ieu na pihak pada Allah ini betul Allah sada aparat kiairan da aparat kiairan
miakang muna na usama ta na simparatiya na ayak katantuan yan na magpunta sa puso ang sunila laysa mujarradul ikrari bil lisan karena bersuku katil karena bersuku katil. Sisang anak kebilo dia na yukhadi'un Allah wa huwa khadi'un. Na ayat sisa nanti dia na kasasabutan na annal makras sayyi'ah la yahiqu illa bi ahli. Al munafiquna yukhadi'un Allah wa yadhunnuna annahum qad najahu aw ghalabu walakin fil haqiqati anna al khida'a 'a'idun 'alayhim. Kasasabutan sa nanti dia na matan asumarata pamikiran. Nada aginya berengan dengan di pemikiran. Siap pun tuan mga munafik. Ayat kami pikiran abdi pangiran SWT musuh mga mukmin. Wa yadhunnuna annahum najahu aw balagu. Ayat kami pikiran nyaka doon sila. Tina nyaka kaban sila. Kalau dia suwag na manampi, suwag na napakalalan niya sa mga tao. Ngayon makatawi ka na magkakang pumalong kalian. Ang kundwa ka po siya riyan sa ikmak. Usar niyan, ayaliyaw niyan, nasa niyan, namumin. Nabuto yung kamapian niya. Ayaran ng kapipitira na makadulog sila. Walang yung hakikat ng pinakain na alayhin. Ubay dia na ayat itu. Ubay ayat itu namatan ang kuwa ikumat nasiran terus. Ayat sultan tu na ayat matiran na iyo ya. Fal hasru huna yadullu ala anna ihtida'ahu hadha la yadullu Allah ta'ala syai'an wala rasulahu wala al-mu'minin. Jangan tidak kayak iyo niya na wama yang ta'una illa anfusihim. Asrana sampai itu kawannya ayat itu nah untuk apa bumi kematian nah da akhirnya serang Allah da akhirnya serang Rasulullah nah ayat malah da akhirnya serang mga mukmin so kapag kayo mga munafik si itu mga mukmin nah da akhirnya serang mga mukmin. أن الإنسان إذا لم يكن له إقبال على الحق وكان قلبه مريضا فإنه يعاقب بزيادة المرض. Kasasabutan sang malaki bironian afazadahu Allah marada. Abatan itu jenis manusia. Amai idza lam yakun lahu iqbalun 'ala al-haq. Amai asu manusia na doon irun mata tabu angkut tua kasir panganian ku benar kasir panganian ku mga sukun Allah bil panganian busu bangan isapar kota isaparian nagunakan yan nasopo suyan na sesakit anda mata tabu na sesakit dididik na si kuagama painaw yu'aqabu bi ziyadatil marad naskanian maka naskanian nah ayat ibu dulu kemudian ayat syi'un nah kemana nak fasak itu pusuyan gedung pusuyan ajudu su ashab wan nifaq kemana nak buka beberapa nanya si korban inna nifaq maradun khatir mata nanti nasu nifaq nah sakit tanah biru. Wa innal munafiqina sawfatun khufiyatun taqrul mujtama'a min ad-dakhil. Jadi yang kaya nifaq nah sakit kaya akan tua biru. Yang kaya mga munafik nah sakit kaya runi na suro kaya hubul kami nasa kampuni asimu sa sul
suatu dia nifaq su mga munafik na syauqa o pamana lagi sila no mga suro sa dalmay ako po kami niya sa kapagpapagilid asis ka niya sa sul sa kinangalan natin na matago ng mga pusukan mo so kapag naman tanong sa upang mo namaan kanan udi nama dan udi nama tipe dan sekuntan mapugingin taman ang tijin at kata abdo dan tumitu taman sa magagag alumintan udi nama kadukul suka pugingin sang na nakarata mga muna di mana dia kaya mga munafik lagi mana sakit ko kapugin ko mga muslim lagi praktik sila jadi doon nakapagpira dumabugin kaya mga sipatiran at ang pagganay na idagi na lang na silutil ard jadi doon nakapagpira jadi doon na tumubog sila uwid na si ko kapikat na kanaba kanaba yung tuwira na dugil iya yan na saupa bamawa na suro adi ba yung inang ka siya ko kapugil asisa sul ay ilang patot ko mga muslim na punamar sila sa dia yan na maan udi na mada udi na matipod siya ko kapugil sa taman sa mga dugil so kapugil siya ko karatairan dia na natin yan punamar ngayon وقيل تجد نشوة تجد وحي الإلهي إلا أن للوحي الإلهي والتشريع السماوي حكمة عميقة أثر وقيل تجد نشوة تجد وحي الإلهي mana yang so kitab Allah so ibadah Allah Gusto pitikan as-samawi so syariah so kitab Allah nah sangka ada dalam sa mga munafik sa kapugihan na ada na hikmah yan sana madalam ada hikmah yan sana madalam ada ragadanan amawakan tantabiru ahdaful mustaqbal liyudhira linnasi usura ilmihim amama syihatil ilmi amana na yawana na tiyan si ko kalkut ko kawil o pumakakali mo ma kagi al makaraya ko mga tao so kapang patuloy mo iran o kasasarang pangailan si ko yang kau dalulad ilmu yan suwati yan so Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi yang iminit berat mo yan si kumasanian ami ang kadalawal at yung kutuwa mga rinas sa mga munafikin walakin lahum kasharafin nihayati alayhim na uwi din na ayaw mo kiyaw yan na kiyaban yan ulinan niya din ang kanan na mga munafik ayaw natin yan ananaksa na suwat yan sumyak pakarya begitu. Suatu bagian sunifak, Abu Sukai Yahudi. Sunifak, Abu Sukai Yahudi. Syai'ani mutalazimani li'annahu yansha' an jubnin haqiqi walau min tabri. Nagiyan na nantiyan na dun di mana nananganin na di makapagbulag. Sunifak kamu munafik ya usukai Yahudi na dun di mana nananganin di mga pagbulag uli na mga sisartan ayan yan mana kasi kumasaw namin na ayan yung mumunafik na dito sa mga Yahudi apong gulun niyan na pupurat niya siya sa liyawaw wait na sa lidal na mungkir siya
Naging pipitir yan na supaya Yahudi, yung sunifak, ang munafik. Naduot di mananananganin, at di makapagbulag. Naapian makapagbulag sa katawa-tawa, na ayaw pa mga naniyan, na so Yahudi. So Yahudi, at ito so kay Yahudi, na mabagasir di koneksyon, ang iyong puta munafik, at doon ba so ka munafik. Jadi dia yang mana kamu munafik na siya nang makapupuon kung kakatalawi kamu beliau kawaliak hindi na kakatalaw abu biyong kutwa karat kaabutan so kamu munafik na siya makapupuon kung kakatalaw yan itu kakatalawat itu abu biyong kutwa lukmut tabai yung kutu karat kaibutan karat kaabutan built-in, siapa tahu? Uai. Suatu yang semua munafik. Kalau munafik itu yang pertimbangannya seperti aqwalihim wa af'alihim. Wa yadharuna ummata walakinaha sammu zi'ah fid dasam. Suatu yang semua munafik. Suatu yang semua munafik. Nami sasartanan siapa mengatakan? Semua kaktuliran dan semua gelpiran. Napapayag nilan suka lemak. Mapapayag nilan suka lemak. Odi nakapya. Odi nabiyan na ayat. Nadutis. Ayat itu tiyan nadutis kanian. Pagkakatay. Ayat itu nadutis kanian. Pagkakatigas. Yang kuta al-si'ama. Yang tadinya az-zi'af as-sammu zi'af na tutiskannya uwila tiyan na sumunafik sunifak amisa sa kita dumalang na tutiskannya na zi'af zi'af na tiyu ako kapatay o pa managrabi agalubak ayari sultan yan na putay sultan ibutainya, eu tahu pikirnya, nasunifak, na tutianan, amada dalam sulda kapunying tubang muslim, udianan kain, na yang begitu kau tahu, na yang pakainya, na yang pakai senepian, so pada utama nama pipian, na bil mga pipian mga muslim, itu tidak disebab, aswallahu taala. Nah, pihak ini kaya sirat. Lidah agar Allahul Mukminin minhu asyaddat tahdhir. Itu jadi sebab apa yang kaya kasiran Allah. Sa tipu ka pakain Allah, sa kaya kad umang munafik. Sisang itu ka bubeloy usu nifaq. Nah, sifatanan isu kabugog. Abu sunifaq, nah sifatanan kaya mga munafik. Nah, ayaw ko tiyan naman yan. Na sumang sukat mataan, ang sukat kumang na sifat itu mga umin. Ayaw magbuamano to na sumang umin na ayaw sifat yan na sukat kumang ang sukat mataan. Wallahu a'lam. Yan mga pamamagusto masa sumpatan na kaya ayaw ibulus. Dan kaya sifat mga munafik. Wa hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanya pakai sila itu. Kita ni dipilih wanangan. Nah, okey penutup. Ikhram kau.